Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastoring. I-channel New Flick siyacela ke wenza okubalekile enze ufanele ungabe ukusubscribe nokulike kakhulu ke iba ilunga le-channel. Olunga le-channel umuntu onikela ngemali engango-R9 njalo ngenyanga. Siyakhulu ke labo bantu asebanga amalunga le-channel babili bathathu kodwa ke siyabonga. uNkulunkulu akanilondele ubusise nonke. Yizana okubalekile uma ungumlandeli le-channel uyazi ukuthi akumele ungu-WhatsApp uyafona nje kuphela. So abantu baya ngu-WhatsApp ke ukhomba ukuthi ababona abalandeli uma ungu-WhatsApp ngivele ngibotha uyena umlandeli umusha kule channel uvele wayithathela inamba ungakwenzi if awuyena umlandeli le channel ungayisebenzisi le namba nangephutha iyekele inamba niyazibayo. Sibheka la udouble kaMpele bale nje ukuthi @Mpele umbhele wakaMpele uthi ukuphupha emasotsha asilwa iphi but asilo lisotsha nalapho shweni kepha ke sebayajimisa bathi ifuna ngilwe iphi izephele ngicokele info. Hey man ngibobhala kahle Mpele man uMpele ubhala ukuthi yokunqamulela amagama kakhulu niyashupha uzogcina ungasakwazi ukukhuluma kahle. uMpele kahle uthi la ngiphupha befuna athi ngiphuphe emasotsha silwa impi but angiloni isotsha nalapho shweni kepha ke sebayasijimisa abantu bafuna ke ngilwe impi ize iphele sengigqoke neuniform yamasotsha. Ngabe usho nje kahle manje abantu lokubhala man hayi man Mpele hayi bhala unqamla kakhulu amagama leni igcina sobhala into engekho right. Kodwa ke sesithi ke ngamabomu nginguthi amasotsha kwezinye ikhathi athathwa njengopawulo eyidalwa ngokwesintu ipawulo eyidalwa zomuntu yabona. So njengoba ke esekujimisa la masotsha usugqoke uniform ekutshela futhi afuna ulwe impi iziphele lokhu kungaba uphawu singathatha njengoluhle mhlawumbe asesithi nje umuphupha amasotsha sithina number 1 umuphupha amasotsha kungaba uphawu luhluma ekujimisa olungasho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uyaqinisa futhi ukulungisela ukuthi ukwazi ukubhekana nezimo ezinzima kanye nezimbangi ezinamandla uphinde uyinqobe ngaphandle nje kwenkinga yabona. 2 futhi umuphupha amasotsha kuwuphawu oluhluma ekujimisa lungabe lusho ukuthi ke amathongo akumisa isibindi futhi akupha namandla okunqoba izitha zakho. 3 umuphupha amasotsha uphawu oluhluma ekujimisa lungasho ukuthi nenzeka umuntu ozofumana isibindi namandla nokuzethemba kanye namasadingekayo ukuze unqobe izithiyo zakho. Asivale ngokuthi number 4 umuphupha amasotsha futhi kuwuphawu oluhluma ekujimisa olungabe nje lusho ukulungela ukubhekana nezilingo izifinyo nezingqinamba empilweni yabona. Ukuthi ngenzeke uNkulunkulu ukunikeza lawo mandla ukuthi ukwazi ukulungela ukubhekana nezilingo izivinyo nezingqinamba nje empilweni njoba uqeqeshwa lapha nje ukuthena ube yisosha yabona. So siyabonga kakhulu besibheka la ukuthi umuphupha uqeqeshwa yisotsha noma isosha liqeqesha noma likujimisa yabona. Be blessed. Uma ungiyena umlandeli le-channel ungayisebenzisela inamba ngoba izokwenza ukuthi ungibize ngegama engafanele abungibiza ngalo. Izokwenza ukuthi ungu-WhatsApp ngoba usiwumlandeli le-channel. So please if awuyena umlandeli ungayisebenzisela inamba.